Lai spa lai pusau. Kanambar lai spa lai pusau. Nagabendagan higasngi baude mau ulay alam yangi shaga jingit ka jangu inambu baro ke jing duwo jangi ki bapangi bashitam kamdame baro ke himmen ke para ke bashimenda online hagane ga mas bakin dap daga jinga ke jingar ko kumjuru mangi iwei pa iwei kamdame kadba ngidam pen kare nagabendaga sngi boram Pentecost inang duwai bagin dap daga bor jangu men siem bakoi ha kerteng upa baru kon baru mensi yang bakuit Amen. Kajinga jongu trai jongi Jesus Christ bat kajingi jongu belai lem bat kajingi sulak jongu mensi yang bakuit kindon rengkat bat pi barong Ringkat bat piru. ko himen ko para tongin pin kre yalade nagabinda kane ka mas ka bakuit bau nang pin kuid yang ina ki pop jongi Ujisu udang pensle bat persadi ki apostol kumno banyale persya ya kabor jang kane ka partai kadba ngilong ki banget ngin saya kendo bun ki jinge halindi singhing changi henre ujisu ang yangi wat num do jingkarmen dong long ke bayaiza padyai ne badu hagne ke lepat to ina gar pa naga binda bahar ki pop ki pangilale ki jing duna jangi jing talot jangi kamda me bahar ki jimlin basniu kabapinding yangi ai bau jisu nang ai bor yangi halor bahar ki jing sniu par ki jimlin basniu jangi jisu be map yangi sai kud yangi na kini ki pop jangi nga pala How blade and board baro. Bari habi ko himen ko para bangalale pop shibun dagi jing barkhat dagi tin dagi kam dagi jing le klet dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakrao be jonga namar kata nakarpari kamaria bakui kabayai kating soti ya kiangel bakiri kui bari habi ko himen ko para banduai nagabindan jonga how try ublay jangi ublay badon bor baro nis ne yangi barendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Christ,
duwai ni duwai nagabinda ki jingdumu babha baro kamda me piki kuan samla kadda bidang late pai shalaga jangi inga sen pelong ke sakhi nagabinda ki kimigi pa nagabinda ki bayit batoin jampi baro duwai ba pinang iyo ke jinga ban yaine bat ke jingrai kabapilashim rangkat badu jisu duai ru nagabinda ki ba phangi ba shitam baro duai kerpang nagabinda ka Pentecost retreat ka bangistang na kane ka sni todi nagabinda ka jimpet meet Pentecost sni sai jain hindri hadu ka dar baje nagabinda ka Pentecost convention agane ka sni utrai to ai baka bor jungamen siem bakuit kan wan hiar halo jangi ngi karpat ko trai bangin baskem yaka mon jame haki donut but bangin pinpau yaka haka jingim bariu balai dau trai jangiu jisu kristu kun jame uba im bat sansha renkat bat me haka jingelong kawai jungamen siem bakuit ublay jinom la jinom Amen. Hato pilayop yang yo mensiem bakhoj haba pilangen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Katbau Apolos udang don ha Korint. U Paulus ulalet leng ba kajela basaneng bat ulapoy ha Ephesus. Hangta ula shem kato kat nengut kisendran. Te ula ong haki. Hato pilayop yang yo mensiem bakhoj haba pilangen. Bat kila ong. Nyimpat juyo sngow ba udon umensim bakhoj. Bat ula ong. Te haka lapen baptis yapi. Kila ong haka baptisma u Yohanes. U Paulus ula ong. U Yohanes ulapen baptis da ka baptisma jong ka jingkela ka bamut. Uda ong hakipat ba ban ngej ha uta u banwan hadin jong u. Kata kamut u Jisu. Anda kila yo sngow yakane lapen baptis yaki haka kerteng utrai Jisu. Bat haba u Paulus ulabu yala kikti halor jongki umensiem bakhoj ulawan hiar halor jongki bat kila kren da kiktin kithlej baper bat kila yathu lupa. Kila yadon baro kumba khat arngut. Te ulalej rung haka sinakok bat lai benai lenter ula kren shlur. Da kabaya pen inia bada kaba pen kendo jingmut yaki syapang kahima ublay. Kaktin jong utrai. Nakasam rupupra kanambar nyospa sanpulai. Try again.
noi che per te benediciamo Alleluia, alleluia, alleluia. Utrai undon rengkad bat pim. Ringkad berbiru, Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kum u ya anis. kaburom hami kutray. Kisinran kila ong hau jisu. Minda te me kranshai kadar. Da kano ka parshi. Ngitip minda. Bametip ya kie baro. But mem don't come ba uno un kliyame. Da kane ngingit bamelawan na uble. Ujiso la jubabi ki. Piangait minda. Kapor kan sa poi. Dashisha kalapoi. Haba yan sa pinher krad iapi. Uwe pa uwe shala ka jong ka ying. But pin ino iyanga marway. Pinban ngamlong marway. Naba upa udon rengkat badnga. Ngalayatu yakane hapi. Kenapa hanga pindup siem jingsu. Haka pertei pensangat jinjar. Henry tos ngosh ngai. Ngala job ya ka pertei. Ka gospel jong utrai. Kajiroy Ami ko Chris. Kohimen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Kadba ngilarung hakaneka. Sngi ka ba pinkre jongka nagabinda ka Pentecost. Nginang iosngo ya ke jimpule baro kalong halaru mensiem bakui. Haka kam jongi apostol ngiosngo ke jinkeli jongi apostol syaki paid ba. Kibala ngeit hau Jisu. Hato pila yo pidiang umensiam bakoi. Kila ngeit hau Jisu Henry kimba diosno syapang umensiam bakoi. Kane kalongka jingma jongbun gibriu. Kiong kilong ginambur jongu Chris Henry kimju don jingyade badu mensiam bakoi wat lada kila yo pidia. Hangning yosno ki apostol kila bukti halor kini ki bangeit but nangda kila yo pediang yau mensiam bakuin. Ke jimbukti kalong ka bakongzan, bandup dap da ka boru mensiam bakuin. Minin kadba pila shimenda, ha ke jimbene sakramen, but ke jimpensle mensiam bakuin. Lindo kilawan bukti halo jombi, kane kalong tik kumba, ki apostol kilale halor ki bangay. Nakata kadaungi karen barabor, syapang ka baptism in the Holy Spirit. Kajimpensle how mensiam bakui. Ngi kibangit, ngi don kam biang ban pinki im ya kajingim jongi. Dena kata kadau ki retreat kabangi pelong kayarap yangi ban yopidiang ya kajimpensle jonga mensiam bakui. Baptism in the Holy Spirit. But ngiusngo hangne ki apostol ki bala don badu Jisu barabor ki ong buun sin habapi hikay yangi ngimpat sautu. Minta pi keren puk-puk ban ngistang ban sautu kindia. But minta ke jingi du Jisu kalastang ban sutir hapo jogi bat ki ong minta pim shim la keren haka parshi. Minshua pi keren haka parshi but ngila kulmar jing mod. But minta Jisu ong hoit minta pilastang ban sautu Henry what hadin kata ke jingam Jisu ong yeki sumarba. Pinsa ngat ha ke jing jinjar. Pinsa ngat ha ke jinge. Wat ladang iyo pidiang umensiam bakuit. Wat ladang ilong Kristan. Wat ladang ilong kipa shania hau Jisu. Jisu maham kumno yengi ngideben huziar. Ngideben huziar namar. Ubammen udang aptap ban penshoy yaki konjong obalay.
Kakam jungu baman kalong ban pinshoy ye ki kon jungu belai. Kakam jungu belai ya u baman kalong kangla diengi naka ban tur syajan u Jisu. U kangla diengi ban tur sya kabane. Nakabinta kane un buon jait ki jingtinju halindi singki. Nakata u Jisu la ongkum no Jisu ong haka perte pinsangat jingja. Henry u Jisu ong tos ngos ngain. Kadbanang ngat haka jingjar, kadbanang siya pensyoy, ngideban long kiba imbadu Jisu. Ladang ilong kiba kongo yaw mensiyam bakuin unsa penstadiang. Nakataka daw Jisu ang kibriw kinsa raya pisya ki imbishar, hakamat kilat. Henry, wat kusulay, wat ting, ba umensiyam bakuin unsa hikaya pi kaya ka ba pikren, kaya ka ba pinle. Kani ka loke jimban toy, lada ni roy hake jimban sle jung men siem bakoi. Nakataka daw ngi don kamban duwai man gasngi. Nakataka daw ngi deben pinkre man gasngi. Nakataka daw ngi deben ay jimbam yaw men siem bakoi. Kani ka jimban sle kan roy hapo jongi. Buon sin ki brio ki wan retreat, ki sahak ataka jinglong kuishi tayo, ki duai shirhem suki pa suki kahiar no yaga taga jingkwa ban duai kadban ang hiar naga taga jingkwa ban duai kistang banong minda ngam duai shu ngam kwa duai shu ngalang ngat biang haka juka jingtinju bat ka pop bale ngim shimla pinkalain yalade man kasngi da ka jing duai Jasin bangi shim ya ka jingrai ban duai ngide ban pinklain man gasngi ngimla ban pinpep jing duai ngimla ban pinpep bam gadi ladangi pinpep shisngi arsngi ya ka bam gadi ngin stang ban snautolot haka ju ka dur ngimla ban pintolot ya ka jing duai padu jisuang pinsangat haka jingjar bat henre tos snosh ngain ngala job ya ka perte ladang idon badu Jisu nginum sneuren namaru Jisu ula job ya ka perte haba ula job ya ka perte ula kular yang i umensiam bakoi umensiam bakud ulam so jangka jingjob jangu Chris nakataka daw katbangi pentre kam umensiam bakud hapo jangi man kasngi ngidang yo pidiang ya kaju kata ka jingjob jangu Jisu haluru bamen halur uksuit, halur ki jingjar. But ladangi pintolot ki jingduwai, kata ka bor jangga jingjo pu Jisu kanum treju hapo jongi. Ngilong Kristan kawe ke liang, ngilong kikun ke ba yidia u Jisu kawe ke liang, henre ladang ngim iaine hakene ke jingi du Jisu, ngin sangat jingja. Ka jingshisha kalong, u Jisu la job ya ubamen, u Jisu la job ya u nong penshoy, u Jisu la job ya ka pop, minda mangi, ban job ya kane ka pop, bad kini ka boruk suit, ngide ban yalong kawe badu Chris. To mano ba yarap yang iban yalong kawe badu Chris, ude umensiam bakuit ubatre hapo jongi. Tom ngi haban mangas ngi ngide ban ay bam ya umensiam bakuit. Ka yukirish bakuit kalonga jimbam umensiam bakuit. Ka ketino balay kalonga jimbam umensiam bakuit. Ji rosary siya ka mariati sute kalonga jimbam umensiam bakuit. But ki kam isine kalonga jimbam umensiam bakuit. Ngide ban tur siya jan iya ki sakrament. Ngide ban tur siya jan u Jisu. Ngide ban yaraplem. Habang idap na umensiam bakuit, ngin stamban snaulem yakiwe, ngin stamban id yakiwe, ngin stamban kindriu yakiwe, ngin stamban penshngain yakiwe, kumbau Jisuang snaushngain haka jingim jongi. Bad habangi lekumne ka jingim jongi kanang seiso. Teminda kumno ngilaban penkalain Jesu, ngide ban don lang, ngide ban duai lang, ngide ban kershan lem yakiwe. Desi hakane ka tayo ngidon ka jimpet mit Pentecost gito ki balait por one shong knamba pensanang penkalain Jesu yaka jinga e kaba pilayo pidiang
Wan siya ka Pentecost Convention, barusis ngi dua, ngi puson, ya ka tinu bele, ha ka negas ngi utray. Kadba pe shimmenta kum kini kilat kalindi, pensanang Roysted, ha ka nega bor siyang bakuit, kinamba unom pensyoy, unsa jingay nangi. Namar, u Jisu, ula job ya ka parte ha ka tinu bele ka kadaw barabor, ya ki kam jong obamen. Aba u Jisu ang ngala job ya ka parte, u Jisu mud banong ngala job ya uksuin, ngala job ya u bamen. Mendangi de banlong paralo jong une u Jisu bala job ya ka parte. Tongin duway, bambaro mangi ngin job ya ka parte, kadbangi lait pai kin pi kin kon samlaru, siya yin jompi, pinsara ya ka nega jing job, jong u Jisu, siya ki himen ki para. Pinde banlong ki kun bala rem, henry ki pilong ki kun bala job, ha u bamen lembaka jing ya jan badu Jisu. Duway, kotray Jisu, ialam yang isya ka jing job barabor. Haba ngingat jing jar. Tapen sngay niyangi, dakabor jang amen siyam bakuit. Bangilong ke bayayne, bangilong ke bayakendu ya me man kekelipman, lemba umen siyam bakuit hapo jangi. Karko kardo yangi, pen koit pen kiay yangi, pelai lud yangi, naga jing jinja, dakabor jang kabeneng. Enyaro ya utray Jesus Christ. Ngeniang ngin playa ka jinge ka jangi nganget How blade and badan bor baro unong Tao tao ka kapneng peneng mat magkakendo Barao Jesus Christ kun mamamay siyong utray ni yaw blapu na masiyang bakuit yaw blakan kamarya tisati yaw balasyalabing po Pontius Pilatus lasanar na yaw layap latep yaw ulagya siya kibayap hagakni kabalay lamipan na kibayap ulagkiw siya bening siyang siya kamon ublay upa badan bor baro nang daw inwan pan ban bisyari kibayim bat kibayap ngangit ho men siyam bakuy akabalan siya tulik bakuy aga jinya silo kirikoy aga jimma pikipo aga jimmi pat kadok aga jingim bam jikut amen kanambar laispa nrup kundai तो या दुआ को हिमें को परा बागा जिंकिनिया जंगा बर जंपी कल्लों का बपड़ियांग होन हाउ बड़े उपा बडन बोर बर्रा तो ट्राइब टेंग जिंकिनिया नकिती जोंपी नागंदा जिंगरो बरकबुरम कटेंग जोंगू कजिमंतोय नि बरकबलांग बकुय जोंगू बारो कवे तो आई बाकिनी की जिंगतरवा बक्लम तोबरिया किन पिन कुई यंगी को ट्राई ba haki donu jangi kinai ya kabor janga jinga e na bene da ukris utrai jangim amen
utrai undon rengkad bat pim Ringkad bat pi. ko kentiu yala ki donut Ngi ken tiu ki shau songin aingu ya utrai ublei jengim Ka shong hok bat ka day. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka pot bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa ba koi ko blei badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi o Jesus Christ ubala pau shinna habaro ke senran jangu hadin ka jimmi pa jangu bat lakintiu ya u shabeneng hakama jangki ba un pelong yangi ki nongyo binta ha ka jinglong blai jangu namar kata habala dap mia da ka jingkemen paska ka pertei baro kawe karsa da ka jingero yame ki bor benengru bat ki kinhun angel ki ruailang ya ka jingruai janga buram jame bat ki yap pen bena kalem sangen Kamda hakini gisngi janga Pentecost. Bangilong ki kun badap daka daki sap ki pong jungu so jungu jing ai jungu ha ka jingem jo jongi. Dashisha melong ubakuit kotrai katemei jong ka jingkuit barom. Namar katangi karpadiame to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umensiem jame kum ga umjer halo jangki bakin kalalong yangi kammet bakas nam jangutrai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada kabaingu yame ulakdia yavu badulai halage senran u ong toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jumpi Haka ju ke rukamenda lalaya bam ulashim ya kakuri. Bada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran uong. Toshim batodi nakane pi baro. Namar kane kalong kakuri janga snam janga. Janga jutang batimai bad bam jikut. Ya kabayan penmi naka benda jumpi. Bad naka benda ki babon. Naka benda ka jingmap ya ki pop. Toleya kane ban kan mau yangam kosnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi pen kuid yaki mensiam hadim pen kuid pen koid pen kia yaki bapang gi bashitam baro yada yangi nau bamen ka jimmaya jongka jinge kata si bagi
namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia ba ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me bangi ke ba yo binda hakamet ba ka snam ukris ngilong ke bala penyet li kawai da umensri yang bakui token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato penjana ya ka haka jingi rengat badulia uppa bakui jangi u vilbet u bishop jangi but bar ki lingto but ki riniam token mau lemro ya ki hemmen ki para shinrang bat kinde ki bela yutia da ka ba kermen ya ka jimmi pat but ya baro ki bela kalat no haka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me barengkat bat kamaria teisuti bakoi ka kami jong oblai u Joseph bakudo kurim jangka ki apostol bakoi u Francis de Sales bakoi bat baru ki rikoi ki bela pensobha ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam chekut bat bangini ro bat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kanlong hamay ublay upa badon born haka jingelong kaway jungumen siyem bakoy baro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen. Ko himen ko paratong induway nagabenda ka jingay kerpang halo jungi baro kabangit jan ba bat ka Pentecost ngitrang iya ka jinga jang ka beneng kading jang ka beneng kaler jang ka beneng halo jangi kamdame halor ka Pentecost retreat ka bangistang nadus ngi toding kat ki bawan na ka benda ka neg retreat kindap da ka bor hakini gilais ngi jang ka jimpen kare kerpang jang ka Pentecost kopa jangim Uba beneng kalong ka bakoy kasteng jame kanwan kay ma jame kalong ka mon jame hakindaw uba beneng tuay yung minta ka jibam jangi kabaragas ngi matamap yangi kerengkang jangi kumbang yuri mapi kabesniyo yangi wadwadelam yangi siya kajimpan shoy and rate of life yangi nagabasiniyo top light yangi ngi karpad ko try na jing siniyo baro haka jing spoon jamme toy jing suk jing sign haka sngi jangi knamba da ka jing arab ka jing sne jamme ngi light barabo na ka pop bangin yo jing da na ka jing jar baro kadbangi dang ap kemi lindi haka jing karmen bakoy but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Nama ka jume kalong kahima ka jume ka bor bat ka burom jinom la jinom ko try Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy what pay di ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme but ha ka jing spoon jamme tai haka ya ka jing suk but ka jingat le khawai kat kum ga mon jamme mame uba im bado basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo rengka bat pi Rengka bat pi tap da ka jing edu Christ tongin yaingu markelian Hakumi ukun lambro jango play. Hakumi ubakit na ka pop janga parte. Sukito ke bela kot shaga jing kawai jango ukun lambro. Bukan rat yang belum bersama pemendung pokai
yeng junga Reis Din Kaman Sim junga Saksiaki Kami pagasna jung Chris kan rena shakajini.
To nginia duai. Tos nusine bandon lem baki pai jame ngi karpahar kotrai bato yalam yakitu yakibamela pendap dage jingmaya bakenja beneng bakenjam naga jingim barim shakabatimai da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka batpim Ringkabat hiru. play badon bor baro in karkoyepi uppa barukon badumen sim bakuin Amen. ya lesuk ban penbana ka kubar bapha jonga jimmi patu Chris hallelujah hallelujah Ngisyong ho yaw play. Hallelujah. Hallelujah. ngapen kan mau ya pi bara ke bashim da online ba ladapi ko ban shong retreat lai sngi snga long bala kreban man na do sngi toding jan mit adu sngi ubale kini gelong ke sngi kerpang jong ke sngi jong ke pentecost kalong ke jim mandoi baro ke bawan shong retreat namar ngidang pen kare ya pi naga pinta ka sngi borong pentecost Kanambar kandai pun yaw. Kaburam hak pa berkun meramen sembakui. Baralong haba maningkong kunci bentar baraboy jenam lai jenam. Amen. Ko denu bukidam jong Jisu. Praise nayangi. Ko angel berkiru kuit baro. Tutuai ni kebentai jengi. Ko kami ke jing sengaulam. Tutuai ni kebentai jengi. Tang pa berkun meramen sembakui. Amen. Eni ro ya mi ko trai Jisu Christ. Amen.